Ngasidi khara pung mari ga minute kunda lam thame aduna khara thenge hojik ain thoi je pung mari ga minute pung mari makhai pung mari ga minute 30 chale chumai lere aduga ain nuti video na mathang la ken tawne adubu ngara Facebook ta turen mapan da live tha da turen nanda da phone yaure aduna phone to display yagidre aduna sino phone amane sisino hena camera siengdre ngarang gi ju siengde habnya du de china mo na siengdre adubu mayam nuti ki sum nam gi khangamina adum namak pone si September gi date 2 ni shubu nu mine samane re mate mate adum hapcharke ngale ngasi ko kra ngasi dum kongi ngarang ani ne ngasina ahum sule me sina koi ta kem gi mama le kai mani me kai su khane adui thora ga somang ta ban ben ro to le de ne ko sila sum thora ko de ko buki le re ru sida le singje panchayat angalwati ke ka ne ko ucha ke sum matang tam si urjina koi playground ne playground suonge si so irabot je maya sukses habis di tahun suonge ko le ching ngas kimla je mai ti sieng dre han ngang di sieng dre ma ta sin wen sieng ro sing gre phone jong la tha de sing ta san din si da urjina mondum ne ko ada urje mondum ne pa ya sa tu gra ma su khama ba Nepali tu ni aduga sira jina koi kuem gini ngale Nepali aduga kuem le de lambi ju sim bagi tabai de singjen sa kuma singjen har khang ab du ni se mo halani oi singjen de kume ko hale han bai ji sia lo mo halak tu ni a pen ka kem bu si so ma singjen de ale thak si khag yawn dia de adui ngasi gi 5 km chelure ai sakti awol ro ai sakti awje kya ngai ta haina de ko sak awje andu ngasi gi 5 km chelure mamang da ngarang jen mana 34 minute chen mane du ngasi na 32 minute chele video mana mam de 30 chen bang ngot khale aduga ngasi ju dum chamane squad ke ka amta nam na mi yaude tan sen mani ko aduna video jim tang se lo se lage aduga chen ba khakna ta ko gi chengat lam dai da warming up tawi bak chang sagat han ba ko aduga loira ge stressing present tok thok pi ba aduna traga di chen ba gi kana ba phang de na akhang hai expert sing na hai id expert na te ko aduna mam chen ba dang khan bi gno chelam dai da warming up taw bi aduga lo se la kan stressing present taw bi asigi de mata se lo se lage thank you